O te whaatalo whātu lau whaafonga angele nei tae au, mā loa le soifua manuialo maia o Tālala Radio Samoa. O leo wa ave ese uma mai tofinga minister Saya Stuart Nash. O le whaai unga lea le palemia Chris Hipkins na whaai lo mai ana po. Ina ua toe maua isi mea se Saya Stuart Nash na ia so lia ai le tusitu la fono o lo ta ia laina i le kabineta po o le cabinet manual. Ai ele isau le whaai unga na po. O lea sato e tu uatu ia i Hipkins, le ava noa muli muli i le mai a ave e sea mai ai. O le tofinga minister o leo maa fua ilo na whaiti o ina o whaai unga al whaamsinonga. Reportia le staff ana po, o le whaai unga o iei nei wa maa fua ina uatu e mauane. O lea sa lafo e Nash se e-maili i nisi o taitai pisinisi le tausanga e lua afe lua se fulu, au avea lea ma minister o pisinisi la iti. O lea e-maili na aluai matala noanga le kāpeneta whaatatawi se tasi o fesoa soani mo pisinisi na tala noa ina i lea taimi i le laulau a fono. O lo manino le cabinet manual e le te tau na whaalawa i tele i tua tala noanga le kāpeneta. Whaapea fono tanga komiti o le kāpeneta, ma ua whai mai ele palemia ua le malu ya Nash mata upo le kāpeneta, ma ua le ai masona toe tali tonuina. I le mata upu lava le nei, o ana pōna whaeloa mai eile whaeunga le palemia, ai o mai le tau nei wa whaamaonia Stuart Nash, e le ai se palo tala i titia lona i tū malo e whaia, ona e le whaamawai. Na vave ona oso whae mai le taita o le National ana pō Christopher Luxon, ma whai mai a whai ua tūli ma le kāpeneta, o le isi mea te tau ona whai, alu ese ma le palemene. O sei tū e le whai ngō fie, ona o le toi alu i fo i o tūpe a tangata tutongi la fonga. Ma il whaatusa tusanga le taita o le act, David Seymour, o lona winga, o le isi fo i tasi miliona o le awha alui nai, a o lea ele o toe mamau whaia le palo tateli. O le tala mautinoa mai a Stuart Nash, e tusa mamoli maui lunga le One News, e le wha mawai, ma e le ai se palo tala i titi mole no foa o Napier. Ele o iai se mawhau le malo e na te au mai ele fita kiwi wa maliu, a o iai le taua Ukraine. O le whaamaoninga lea le palemia Chris Hipkins, ai whai mai le minister le vai whafona na ia mahuta, o le whaitalia o lo i le ainga o Kane te tai, e au mai ai lona tino maliu i New Zealand. O te taina whaamaonia mai ai le aso tofi o le vai aso tāluai, ua whasi o tia a o iai le taua. Ma e ui o se tasi na koleni atu i New Zealand le aveai o ia ma fita, o lana lava whaai unga na aluai e avea o se tasi o fita i Ukraine. Whai mai ai le palemia, e lo iai se whaamoemoenga le malo na te tutongi ele silia ma le onos fululima a fetala, e au mai ai lo na tino maliu, ma e le fou lea whaai unga i mata upu whaapenei. E o mai le so, e le o suia lava le whaai unga le malo a New Zealand, e ala le le fautua ina o tangata. Aua le whai malanga i Ukraine, ma e o lava fo ele militeri a New Zealand, e le o mawhaiona awina sa o atu e fesoa soani i a Ukraine malana taua. Talia ele malo fautuanga, ma o lewa ave e se ele tapu sa le ma whai e o na si i totongi o tangata si nia whai ngā luenga le malo, e mau o lulunga o lato totongi. Sa unole minister o lo ngā whamatangata whai ngā luenga le malo Andrew Little, sa tala whea ngai lava le sale nei, ma le taimi na a matai le koviti, peitai, o lea ua iai suinga. O taimi o le koviti na tau fia ona toi whai si i tanga o totongi o tangata ngā lulue le malo o lo o mawaina totongi mawalunga. Se i vanga nā nisi o tangata, e iai tu e tatau ai peo na maua. I le toe la ngā ai lao mālienga ai maise o le tū malosi mai fo o juni o lo o whina wina teu ngō tutongi nei. O whai mai ai ma le minister o lo o tali le leia le malo le fautuanga ai maise e le o whai ngō fie le tau ngatao le soifuanga o lo iai nei. Lea ua tau whai langona umai le atunu u wha apea le tamau a inga o New Zealand. Matala muli, tilia ma le tasi tesi wha miliona tui o le koviti la foai. Ona ua umaso au ngā ai e ui e le i wha o ngā ina. Valu se lau fitus fuluafe tui ua umono la foai e le te fatuora, ma o le wata pena le isi, lima se lau fitus se fuluafe e umale au ngā i le asfarele nei. O tui nei wa la foai, o le ulua i vaila au le Pfizer, e se mai le vaila au fau le ota ua le bivalent jab, lea e mo na o i lato e mo mia o se booster. O le bivalent fo ile nei e a matanga va aitangata mai le ulua i aso a perila, po le asa to ona i asau nei. A o la fo i ai tui nei wa sa wai malitala, e na o le fast full fitu pasene o tangatanga va a mo le tui o le booster lona lua, wa uma o na fai, ma o lona winga, o le tusa ma le fitu se lau valu se fulu afe, e le i faia. Ai mai le sui o le soifua malo loina,
O le tele o vaila au mau e le I whaapeana so ona oka, ona o le alava fo I sa whaamua le mauti noa I tofusia umatangata ngā o New Zealand I tui o le COVID. O tala na o le nei tae au, manuia le nei asu.